Assalomu alaykum. Nasılsınız? Kelingsiz, yoldan biraz açılib olsa. Aql bo'lsangiz men sizdan yo'l belgiler so'rayman. Kelingsiz, bu qanday yo'l belgisi? Главный yo'lga qo'shilib yo'l belgisi? Ya. Главный yo'lga qo'shilib belgisi. Yo'q, negizila главный дорога. Qo'shilib yo'l deganda yo'q. Negizgi yo'l. Mayli, znakda kelayotganda главный yo'lga chiqib past degan o'sha bizda bor. Главный yo'lda tursin degan, ha? Kelingsiz, bu. Buni to'shlab bitgan. Bunu znak tanıdınızlar negizde? Главный yo'l chiyilib turganda demak neni tushuntiradi? Значит, полоса двойная Yo'q, bütdüler deb qo'yamiz. Misol, bir ayil bütganda chiyib qo'yadi-ku. Shunda o'yla chiyilgan narsa bu bütdü degan tushuntiradi-ku. Kelingsiz, bu. Bu ham kirpich belgisi. Boshqa o'g'li mumkin emas. Oстановка qilinadi, mumkin emas, ha? Bu ham mundaydan chiqsang ham aylanib o'tsang kod bor degan belgi, to'g'ri. Yo'q, qizil tegrak bilan belgilanganlar bular endi qanday belgilar? Misoli, bir obyektga kirsang, narxi obyekti bilan aylanib chiqib ketsang bo'ladi degan belgi da. Misoli, narxi bu yoqdan kirsang, bu yoqdan aylanib chiqib ketsang bo'ladi degan. Yo'q, jo'nala bunday запрещен deb qo'yamiz. Запрещающий знаktari bular, aylanib degan narsasi yo'q, ha, bu yerda. Jo'nala bu yerda qiymil, texnikal qiymillar mumkin emas. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Qanday yaxshisiz? Kelingsiz, biraz bunday jilsangiz, men sizdan yo'l belgileri so'rayman. Ma'qulsizmi? Kelingsiz, bu qanday yo'l belgisi? Mana aka. Bu glaniy yo'lga chiqishga mumkin emas degan. Yo'q, shashmay aytamiz. Birinchi aytganingiz to'g'ri. Nima ekan? Glaniy yo'lga chiqishga mumkin emas. Главный yo'l degan, ha, главный дорога deganda tushuntirayotgan. Negizgi yo'l, ha. Kelingsiz, mana qat ochilib ketdi-ku bu joyni. Bu Запрещенный da. Negizgi yo'l bütdü degan. Ekona yordam berib qo'ydim. Men uchinchisini o'zingiz aytingiz. Kelingsiz, bu qanday belgi? Cevap verişiniz gerek de siz cevap verseniz sana. Ama bunu bilmeyiz. Böyle az buğa kaytağız onda. Bulçu. Kızıl tegerek men belgilengenler bular kanday belgiler? Запрещен. Oşanda bulum neken? Устаянка запрещен. Ha, buna bileti kesko. Запрещен buna kızıl tegerek men belgilengenler. Buldağım neken? Запрещен. Запрещен eken ha gelin. Sizga başdan başlayın ha, münacerden başlayıverençi geliniz. Bu qanday yo'l belgisi? Bu извилисты, предупреждает извилисты дороги. Ha, qoptu buruluş var deydi. Ha, geliniz. Bu легко. Siz qaysil yerda Запрещен. Qaysil yerda muallimsiz? Men Murda ishlaganman. Ha, Murda avtoshkolada saboq bergansiz. Avtoshkola. Ha, yaxshi. Fe'lan mumkin emas. Ha, buni biladi ekansiz. Bu Abgol mumkin emas. Qayra qaytasin deganini bilmay ekanmiz. Bu Oldida moyka bor. Yaqin o'rtada 200 metrda. Ha, bunda avtomoyka deganlar tushuntiradi. Neyse, tushuntirilishini aytib qo'ysangiz bo'ldi. Bu ham sana velik nefelerdiki Velo yo'l. Velo yo'l. Bu nima? Hem главный yo'l emas, misol mazdakda turganda главный yo'l emas degilar da. O'shanda nima qilasin deydi? Hem misol главный yo'lda главный yo'l emas, главный emas yo'lda, misol главный emas yo'lda misol kelib qo'shilganda qarab turib Yo'l ber deydi, ustupi doroga deydi. Bo'ldi. Bu Kurgoy atmışını. Ha, Kurgoy bor deb qo'yadi. Oldida Kurgoy bor deydi. Bu nima ekan? Bu nima turadi? Запрещен deb. Запрещен, to'ra. Nima? Polasa bunday emas. Yüzük emas, запрещен degan. Anda bunisi-chi? Bu двойной полосаны. Двойной полосаны nima ekan? Запрещен. Запрещен deydi. Bu yerda bunday degan narsasi bor. Aydın tak günlerinde bu palasa emas mı ol? Aydın tak günlerinde, jana juk günlerinde Moyka deydi. Avtomoyka. Bu Velosipedlerge. Yol, velo yo'li. Bu şu cho'ng yo'lga chiqarib turganmiz. Cho'ng yo'lga chiqa bera turgan emas, chiqarda nima qilasiz? Qarab turib, alarga nima qilasiz? Yo'l ustib baqilasiz. Ha, yo'l berasiz, ustupi doroga ekan, ha? Кольцевой дорога. Oldida nima deydi? Burilish bor deydi. Kelingsiz, bu. Запрещен. Nima запрещен ekan bu yerda? Односторонний запрещен. Yo'q. Qancha yillik stajingiz bor? Haydovchilik bo'yicha? Men 82-yil bitganman da. 82-yil bitgansiz. Bunisini ko'ringizchi-da, bunisi-chi? Двухсторонний.
Запрещен. Men sizge jardam berip koyun, esingizden çıkarıp koyasız. Bul aydın tak gündöründө, jana bul aydın jup gündöründө bul jaka koygongo mümkün emes deydi. Estep kaldыңызбы? Учетный жана не учетный болуп бөлүнөт, да, эстесеңиз. Bunday znakты kamile gördüm. Эми көп колдонула бербейт, бирок бизде шаарда колдонот, да? Bu дорога немем qanday deb qo'yardi. Ay, предупреждает. Неровная дорога. Неровная дорога. Hem unutib qoldik Zeronda men o. Davlat shunda uka. To'xtamash kerak обязательно. O. Bu nimalarki ko'rmagan Göz azizler. Buna biliyodas bırak aytalıp aytası. Geliniz, bul. Bu предупреждает об опасности. Doğru. 50 tane aşkı mümkün emas. Пешеходная дорога, дети, осторожно, дети. Buna. Bul. Bu nemeniki, samolyotni aeroport jarda qo'yiladi, aeroport. Ne deydi, samolyot imneken? Aeroport uchgan. Yo'ldan aeroport uchib o'tadi. Jerga jaqin uchat degan. Geliniz, bul. O çıkıyor koydu. Bu değil mi? Грузовой машина. Imneken? Грузовой машинаны bilmesi değil mi? Грузовой машина kirgenge bolbaydı. Запрещен. Qanday жүгү менен deydi? Qaysi bir obyektide de misалы biyiktlikte ıznak koyulgan. Qo'ptu жүгү менен deydi, qo'ptu жүгү менен kirgenge bolbayt deydi. Munaga жооп бериңиz болду. Bunlar bayağı bunu Bul бүт барды кара менен белгиленип турат, да? bu вообще запрещенный жер ушат. Misалы bu jakta объекти черный объект ошойт баягындай немелер тиче. Жо сиз объект деп жаман көп сүйлөдүңүз, тендер менен иштейт окшойсуз. Бул деген бардык тыюу салынуучу зонанын бүтүшү дегенди билдирет экен, а? Эстеп калдыңызбы? Негиз көргөнсүзбү ушундай белгини? Окуган негизичи. Окугансызбы? Эсиңизде бардан да, болгону унутуп коюпсуз да, келиңиз. Буга да жооп берип коюңуз. Бул эми алдыда кыймыл сал бурулуп мындай түзөлүп кетет. Муну кандай белги негизи? 3 бурчтук кандай белги? Бурчтук эми жолдун белгиси да. Эскертип атат, эскертип атат. Кооптуу бурулуш бар дегенди эскертип атат. Кооптуу бурулуш эскертип. Болду. Келиңиз, бул. Грузовой запрещен. Кандай жүгү менен дейт? Атайын сары менен белгилеп койгон, а? Тяжелый. Кооптуу дейт, а? Кооптуу жүгү менен эмне экен? Габаритный. Мүмкүн эмес дейт. Мына. Бул бардыгы кара менен белгиленип турат, а? Түшүнбөдүм. Негизи жардамым керек, э? Бул деген бардык тыюу салынуучу зонанын бүтүшү дегенди билдирет экен. Эстеп калдыңызбы? Мен айтканда эстеп калышыңыз керек да, болбосо биздин көрөрмандар айта берет экен. Сен өзүң суроо берип, кайра өзүң жооп бере берет экенсиң депчи. Чамча жардам бересиң деп. Ооба, эми колдон келишинче келиңиз. Мунага жооп бериңиз, анан токтотолу. Бири жол экен. Эмне деген белги бул? Секин жер, жол. Эскертип атат, а? Кандай бурулуштар бар дейт? Кооптуу бурулуштар бар. Кооптуу бурулуштар бар дейт. Вот платный стоянкалар. Платный стоянка. Боковой ветер. Siz буларды билесиз да? О, остановка. Мына жакшына караң, жакшына. Эс алуучу жай дейт, а? Мынаны. Эс алуучу жай. Ооба, мынага сиз жооп берип коюңчу. Келиңиз. Бул запрещен стоянкалар. Ооба. Мунусу анда? Bunысы остановкада. Остановка запрещенди айттыңыз го жана, ол башка мына. Бирок стоянка, бирок остановка. Жок, мына. Бул кандай эмне? Бул остановкада. Бул остановка запрещен. Булчу? Ошону унутуп калдым мен. Бул эсиңизден чыгарып коюпса, бул. Жок беле бизде. Экинчи немеде токтойбуз. Болду. Жүк буда такта. Мына жап айдын так күндөрүндө жана жүк күндөрүндө эстедиңизби? Ооба. Бир аз эсиңизден чыгарыпсыз, а? Болду, ак жол.